Bakunzi bacu ukomeje kudukurikirana ku biganiro bigenda bitandukanye, abadukurikirana kuri channel yacu, ni ukuri ndavuze ngo Imana ibaho umugisha. Imana niyo izi guhe, Imana izobahera. Amaze gukora subscribe, turavuze ngo Imana ibaho umugisha. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore, kugira ngo ukomeze ukurikirana ivugabutumwa cyangwa se ibiganiro bitandukanye cyangwa se ubuhamya. Mu by'ukuri dukomeje kubategurira byinshi byiza kandi bizonezeza imitima yanyu, bizonabafasha. Bibiliya zitubwira ikatubwira hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2, intumwa za Yesu ngo zari hamwe umwanya umwe bahujije umutima. Bamaze guhuza umutima, bamaze kuba mu mwanya umwe, nico gihe umwuka wera yamanutse, ngo batangira kuzura umwuka wera, batangira kubakundi. Iyo abantu bashize hamwe, iyo abantu babaye mu mwanya umwe bagahuza ibitekerezo, ni ukuri ntacyo batogera. Turabasaba kugira ngo dufatikanye nawe. Buriya iyo umuntu ataramenya agaciro ka mugenzi wiwe, ngo amenye mugenzi wiwe iyo adahari cyangwa se yatamushigiki, nta kintu na kimwe yobasha kugera. Mu by'ukuri ibyo tugezeho byose, kuvuga ngo ubutumwa bwacu buje hirya no hino, ni ukubera wewe. Niyo mpamvu tugusaba kuko wadushigikiye kugira ngo komeze usangize ubutumwa bwiza. Tubafitiye ubuhamya bwinshi, tubafitiye icyo Imana yashize ku mitima yacu kugira ngo tubashe kuvuga. Mu rwandiko rw'Abikorinto, Pawulo yaranditse aravuga ngo iyi mibiri yacu ngo ni ingingo za Kristo, kandi ngo ntawafata ngo urugingo rwa Kristo ngo arubwire ngo rwa maraya. Iki ni igihe cyo gushigikirana. Uru rugingo rwanje, nanjye ndi urugingo rwawe, twese tukaba ingingo za Kristo. Niyo mpamvu dukwiriye gufatana mu nda, tugashigikirana twebwe twese. Icyo mugenzi wawe akoze ukamushigikira. Twimure ishari, twimure kudashigikirana, ahubwo dushigikirana, kuko ababiri iyo bafatikanye bagera kure. Kushigikira kwawe ni ukuvuga ngo ivugabutumwa rizogera kure. Aho njewe wicaye ahangaha, aho ndagera, ariko wewe kubera kuko washigikiye izogera kure. Kadufatane, dufatane ibiganza kugira ngo ukomeze twubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Turasaba yuko dushigikira, ukore subscribe, ndetse ukore na share, ndetse wandike. Dushaka ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu bizodufasha kugera kure, bizodufasha gukora ibizo twebwe twigira, kuko tuba tubikora neza. Hari igihe twabikora nabi, ariko kubera igitekerezo cyawe bikaduhesha ubundi bumenyi cyangwa se bikaduhesha ubundi buhanga, kuko wewe ubitsemo ubutunzi bwinshi. Rero mwene data, uva imbabazi z'Imana no mu rukundo bagasaba nkuko dufite. Iri ni itangiriro, kandi iyo umuntu atangiye habaho intambara nyinshi, habaho gucogozwa, habaho kunanizwa, ariko turasaba yuko mwadushigikira, mukadufata mu nda kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka tugusenge, kandi ngusengera kugira ngo Imana ikomeze ikugirire neza. Mwami Imana, Imana ishoboye, Mana ndagushimiye kuko waduhuje n'aba bavandimwe. Ndagushimiye kuko wazanye tekinoloji, wazanye buhanga, kugira ngo natwe abari hano bicaye ubutumwa bwawe bugere kure, twebwe aho tutogeze. Iri ni itangiriro ry'urugendo Mana, udukomeze amaboko, udukomeze ibirenge data. Nsengeye abantu bose badukurikirana Mana, baha umutima w'urukundo, kandi ukomeze ubagirire neza Mana. Buri muntu wese ikibazo afite, buri muntu wese bimunaniye Mana, niwe gisubizo cy'ubuzima bwacu Mana. Bakomeze utugire neza.
twebwe twese twubakiye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigwire mu mitima yacu, ijambo ryawe rituyobore, sande ko kubikuye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.